Kaya kata namang silipan ng pamamuklat ng Inter-Barangay Basketball Tournament king Araya, king reporter ni. Matagumpay ang binuklat inyang aldoning Sabado, September 20. Ketiking Arayat Sports Complex, ang metong karingpe kaantabayan ng sports event ning Banua. Alayong pasiknangan ing youth development, sportsmanship at unity dareng Arayateño. Kayag na niya itiking panyalubong para king selebrasyon ning paparatang Arayat Town Fiesta king November 25. Penny muna ni mismong Mayor Jeff Luriz ing opening ceremony nung nukarin dinake naniting kayang inspirasyon dikil king ulaga ning sports bilang tete ning pamisan metong at pamibuklod-buklod. Tayo po ay nagkakaisa upang palakasin ang ugnayan ng bawat barangay. Bigyang diin ang kahalagaan ng kabataan at itayo ang kultura ng disiplina, pagkakaibigan at respeto sa pamamagitan ng sports. Tinagon laketi reng pilang provincial at local leaders kalupa ng Congresswoman Micah Gonzales, Board Member Maymay Gonzales, Vice Mayor Monching Changcoco, reng miyembro ng Sangguniang Bayan, reng Barangay Kapitan at SK Chairman Christian Noah Cagyat. Memye nemang championship vibes ng Arellano University Pep Squad king karelang high energy cheer dance performance at talaga namang megpa-hype king crowd. Bilang suporta, minabot naman ni Mayor Luriz sa instant cash gifts para karimbalang barangay team, Ampong News. Ela naman tepay talui, din na Congresswoman Gonzales at Board Member Gonzales amemye dagdag cash assistance para kareng koponan at king kabilugang tournament. Atlong pulo lang barangay, reng milaban-laban para king kampyonato. Ing finals, ganapan niya king daratangan November 15, 2025 at tuturing ang major highlight ning fiesta. King pamamupos ning programa, pepayabo yan naman pasalamat i Mayor Luriz, kari Governor Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda king balaos dang suporta kareng Arayateño. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.